haka jingle ka Champion League hapa dengan Real Madrid Persia ya ke Borussia Dortmund kane ka jingle kai kalong ka ba itanat pha haka first half ka banangkong ka Borussia Dortmund kaliyo shwa ban ki ya kajar tang haka minit ka ba live hill lang ba ka gol jong malan bat ka gol ka ba arpan layo ban tap daw giten haka minit ka ba live saw bat haka na ka first half ke Real Madrid kamla aban siu yakine ki gol Henry bawan pai bat syaka second half haka menit ke ban rupeo ke Real Madrid kaliyo ban pan pai si gol langba ke gol jong Rodiger bat haka menit ke ban rupu arpan layo biang ke Real Madrid ban tep langba ke gol jong Vinicius Junior bat haka menit ke ba prapulai layo biang ke Real Madrid langba o Lucas Vazquez batang hadin lai menit layo biang Vinicius ban tep haka menit ke ba prapun riu bat haka menit ke ba khandai plus lai Vinicius o liyo biang ban tep bat kane kala pelang ya ke Real Madrid ban job dasan la arkul bat nakaliang jong Vinicius Junior o liyo ban tep hat-trick haka ne ke jingele kai bat hadin bau layo ban tep gol ula le ya ke way ke celebration kumu Ronaldo haki por bau Ronaldo udang don haka Real Madrid bat haka jingle kai Asian Champion League bat hapa dengan ke Al Nassr Persia ya ke Istiklal ke Al Nassr kala job ya kan ke jingle kai da way le not cool haka menit ke ba prap way la tep da Laporte